یکم پنگاو بو ژیانەکە نوێ. یەکەم جارە ئەو ماڵبات قەستە هەرێما کوردستانê dike. Li sala 2019 û dema hatine hêzên ser bi opozisyona Sûriye bû bajarê Serêkaniyê. Ev malbat neçar bû ku mal û milkê xwe bihêle û koçî bajarokê Tiltemir li Hesekê bibe. Piştîbûrîna zêdeyî 2 salan ew neçar bûn ku koça doyê bû herêma Kurdistanê bikin. Girtina dergehê Pêşavûr Sêmalka keysa qaçaxçiyan li wan xweş kir ku hatina wan $1600 li ser wan rawastiya. والله السبب معيشة الوذا نابه والشر وكريا خينياب وهاي ولا جبر فيها ويا ام هاتن. Di 48 demjimêrên borî de 53 kes ji deverên cudayên Rojavayê Kurdistanê bi qaçaxî derbasî herêma Kurdistanê bûne. Mahmûdê 22 salî jî yek ji wan e. Bi gotina wî yê qaçaxçî ji dêrikê heta xala sinûrî $1300 jê wergirtine. جمع جكون قوت من فاغ مهربك هيا عوية ضربات كردستاني $1600. بيرة تفقين ام هاتن مطلوبية عسكرية يعني وضعية اقتصادية جي بويا زحمات مون نشغل هيا مون كاري كيف يعني شغل بنينا مايا كرماجي ما تكسنا مع الويدي بويا عرب يعني ما تكارن شغلك يمكن عرب مثلا شغلي ارزان تكن مرة ناوفي يعني مثلا هذا الشغل شغلي واحد مو ناوي يا باكيد انا ابني كارن شغلنا مطلوب بالبر عسكريه. پرانیه کسین درباس بوی گنجن. او نها چاورهی تمام بونه بلگین خونه دا کو دست بقوناغا کنیو بکن. کو تمام بونه وان بلگیان پیتوی بنیزیکی 2 هفتیانه. تنتر پیشوازی کرنی هاتی آماده کردن پشتی تمام بنوره بگمان ده چکه که امنیش لای آسایشی و بوهیته کردن و هر واسه رخراو جدی رابن به درست کردن تومار کردن ناوتوانا و ده اگر بمینن دناوا کمپ دا ده فرمتوانا هنه درست کردن یعنی جی او جهه که او دخازنده چنه ده یونیسیار لوره فرمتوانا بو درست کردن. لگور دزگه خیرخوازی وارزانی جوان 53 کسان سو هفت به کفالت کسوکارین خود چونه دورین جداین هرما کردستانه و نها 16 کامپا بردرش هات نبجه کرن. حالا بچه سعدون روداو کامپا بردرش